Сәлеметсіздер ме, құрметті түрік тілін үйренушілер? А2 деңгейінің 16-шы дәрісі. Бүгін не кисем? Бүгін не кисем? Бүгін не кисем екен? Улач. Улач дегеніміз көсемше еді. Кен деген жалғауды біз мұның алдында да айтқан болатынбыз. Кезде, мысалы, çocukken, бала кезде, бала кезімде, gençken, жас кезде, askerdeyken, mesela, әскерде кезде, tatildeyken, демалыста кезде, işteyken, жұмыста кезде. Evet, ırken, irken, urken, ürken, mazken, mezken, acakken, ecekken, mışken, mişken, muşken, müşken. Яғни, шақтардың жалғауларымен бірге келер шақ, өткен шақ, геніш заман секілді осы жалғаулармен бірге келген кезде мұның мағынасы қалай өзгереді? Соған тоқталайық. Çamaşır yıkarken kumaşın türüne ve rengine dikkat etmelisin. Егер геніш заманның жалғауымен бірге келсе, кен, онда жасалып жатқан екі әрекеттің болуы керек. Яғни біз жасалып жатқан екі әрекетті көреміз. Çamaşır yıkarken, кір жуып жатқан кезде, kumaşın türüne ve rengine dikkat etmelisin. Матаның түріне және түсіне назар аударуың керек, мән беруің керек. Яғни екі іс әрекет бірге болып жатыр. Tam evden çıkacakken ceketimdeki kahve lekesini fark ettim. Дәл тура үйден шығайын деп жатқан кезде жекетімдегі, яғни пиджагымдағы, костюмдегі кофенің дағын байқадым. Бұл жерде әлі шыққан жоқ, үйден шыққан жоқ, бірақ шығайын деп жатыр. Яғни бір қандайда бір іс әрекет болайын деп жатқан кезде басқа бір әрекеттің болуы. Acakken, себебі келер шақ, яғни әлі орындалмаған bir әрекет бар. Kızım kendine elbise dikebilirken oğlum kravatını bile bağlayamıyor. Бұл жерде де geniş zaman және ken екі әрекет бар. Яғни қызым өзіне көйлек тіге алса, ұлым галстугін де байлай алмайды. Яғни қызы қолынан барлығы іс келеді, өзіне көйлек те тіге алады. Ал бірақ ұлы ешнәрсе жасай алмайды, тіпті галстугін де байлай алмайды деген секілді екі әрекет бар бұл жерде. Hazır ütü yapmaya başlamışken benim pantolonumu da ütüler misin? Бұл жерде басталған бір әрекет бар. Duyulan geçmiş zaman, belirsiz geçmiş zamanның жалғауы бар, mış және ken бар. Яғни басталып қойған бір әрекет. Үтіктеуді бастаған екенсің. Ütü yapmaya başlamışken. Ақыр үтіктеуді бастаған соң, менің де шалбарымды үтіктейсің бе? Үтіктей саласың ба? Яғни ол үтіктеуді бастап қойды. Яғни басталған бір әрекетпен және орындалатын болатын тағы бір әрекет бар. Buraya kadar gelmişken onlara da uğrayalım. Ақыр осы жерге дейін келген соң, оларға да соғып шығайық, кіріп шығайық. Seni görmüşken söyleyeyim. Ақыр сені көрген екенмін, сені көргенде айтайын, сені көрдüm, енді айта салайын. Seni görmüşken söyleyeyim. Birçok gömleğimin ambalajı bile bozulmamışken neden yeni gömlek alayım? Бірнеше көйлегімнің сыртқы қаптамасы да ашылмаған, бұзылмаған кезде неге жаңа көйлек алайын? Bozulmamışken, яғни жасалмаған, болмаған, істелмеген, әлі жаңа күйінде тұр. Неге мен жаңа көйлек алайын? Яғни мазкен, мамышкен, бұл жерде де жаңағы болымсыз түрі. Басталған бір әрекет бар дедік, ал енді бұл жерде орындалмаған, жасалмаған басқа бір әрекет бар. Яғни ашылмаған көйлектері бар. Açılmamışken, bozulmamışken neden yenisini alayım? Әлі ашылмаған, әлі бұзылмаған мен неге жаңасын алайын дейді. Әр қарай жаттығулармен бұл жалғауларды жақсырақ түсінерсіздер деп ойлаймын. Түсінікті болады деп жалғастырамыз. Evet arkadaşlar, tamamlayalım. Мына жерде сөйлемдері бар. Осы бос орындарға жаңағы жалғауларды, тиісті жалғауларды жазып шығуымыз керек.
Kıyafet seçerken renk uyumuna dikkat etmez mi insan? Kiyim tаңдап жатқан кезде, оның түсінің өзіне жарасып жараспайтынына, сәйкес келіп келмейтініне мән бермейді ме екен адам? Terziyi ara, yanlışlıkla kasabı aramışım. Terziyi ararken болама, aramışken болама, arayacakken болама. Қандай жалғау жалғанады бұл жерде? Terzi дегеніміз тігінші. Соған телефон соғу деген мына жерде арамақ етістік бар, және қателесіп kasapқа telefon çalıpпын. Hava çok soğuk. Pencereden bak bile üşüyüp paltolarımıza sarınıyoruz. Ауа райы өте суық, күн өте суық. Терезеден қарау деген етістік бар. Қарағанның өзінде жаурап, пальтоларымызға оранып жатырмыз, оранып алды. Hazır sezon sonu indirimleri başla. Kendime bir çift ayakkabı almayayım mı? Сезонның соңындағы жеңілдіктер басталу, өзіме бір жұп аяқ киім алмайын ба? Бұған қандай жалғау жалғаймыз? Ben ceketinin düğmesini dik, sen de benim ayakkabılarımı boyayabilirsin. Men senin ceketinin, pijagыңның түймелерін тік, яғни тігіп жатқан кезде, sen de менің аяқ киімдерімді boyap koysan болады, сүртіп koysan болады, mайлап koysan болады немесе, ya. İnsanlar evlen, niçin yüzük takarlar? Adamlar üylenu деген етістік, ne үшін yüzük tağады? Topluluk karşısında konuş, ellerini cebinden çıkarmalısın. Көпшіліктің алдында söyle, қолыңды қалтаңнан шығаруың керек. Paris'e kadar gel, iyi bir parfüm almadan dönmek olmaz. Парижге дейін келу етістігі. Жақсы бір парфюм, иіссу алмастан қайтуға болмайды. Алмай қайтуға болмайды немесе. Eskiden hiç şapka tak, şimdi şapkasız dışarı çıkmıyor. Бұрын еш мүлде шапка ки, ал енді қазір шапкасыз сыртқа шықпайды. Yolda yürü, ayakkabımın topuğu kırıldı. Yolda yürü, жолда жүру етістігі, аяқ киімімнің өкшесі сынды. Қандай жалғауымыз керек сөйлемдеріміздің мағынасының дұрыс болуы үшін? Видеоны осы жерде тоқтатып, жаттығуды орындап алыңыздар. Одан кейін әрі қарай жалғастырып, дұрыс жауабын көресіздер. Evet arkadaşlar, doğrusu bu şekilde olmalı. Terziyi arayacakken yanlışlıkla kasabı aramışım. Hava çok soğuk. Pencereden bakarken bile üşüyüp paltolarımıza sarınıyoruz. Hazır sezon sonu indirimleri başlamışken kendime bir çift ayakkabı almayayım mı? Ben ceketinin düğmesini dikerken sen de benim ayakkabılarımı boyayabilirsin. İnsanlar evlenirken niçin yüzük takarlar? Topluluk karşısında konuşurken ellerini cebinden çıkarmalısın. Paris'e kadar gelmişken iyi bir parfüm almadan dönmek olmaz. Eskiden hiç şapka takmazken şimdi şapkasız dışarı çıkmıyor. Yolda yürürken ayakkabımın topuğu kırıldı. Umarım siz de bu şekilde yapmışsınızdır. Devam ediyoruz. Okuyalım, yerleştirelim. Zıt ikizler. Zıt anlam, eş anlam деген бар, Türk dilinde. Eş anlam деген sinonim. Zıt anlam деген antonim. Yani қарама-қарсы мағына. Zıt ikizler деген бұл бір-біріне қарама-қарсы мінездері мүлде ұқсамайтын егіздер. Мына жердегі pişir, git, şakalaş, yıka, konuş, ver, söyle, başla деген етістіктерді мына бос орындарға жаңағы тиісті жалғауларымызды жалғап, бос орындарға қойып шығуларыңыз керек. Видеоны тоқтатып, жаттығуды орындаңыздар. Бұл мәтін міне осылай болу керек. Neslihan ve ben ikiziz.
Görünüşlerimiz aynı. Karakterlerimiz ise zıt. Ben hayalperest bir insanım. Bir iş yaparken hayallere dalar giderim. Ev işleri benim için kabus gibidir. Yemek pişirirken tencereyi, ütü yaparken gömlekleri yakarım. Çamaşır yıkarken renklilerle beyazları bir arada atarım makineye. Annemin ya da kardeşimin bir gözü sürekli üstümdedir. Tam dalıp uzaklara gidecekken, kızım yemeğe bir bak, pişmiş mi? Veya Perihan, hazır yakmaya başlamışken babamın şu eski gömleğini de yak. Bir türlü çöpe attıramıyoruz diyerek uyarırlar beni. Adım Sakar kıza çıkacak diye korkuyorum. Kardeşim ise fazlasıyla dikkatlidir. İsimleri ve önemli tarihleri asla unutmaz. Bütün telefon numaralarını ezbere bilir. Onunla konuşurken çok dikkat etmeniz gerekir. Yalan söylerken bir kaşınızın yukarı kalkması ya da hafifçe öksürmeniz sizi ele verebilir. Bunları çoktan fark etmiş ve aklının bir köşesine yazmıştır. Saat gibi dakiktir. Herhangi bir şey için söz verirken bunu unutmamalısınız. Tam zamanında kapınızda olur. Babam bizimle şakalaşırken gel de burçlara inan der. Aynı gün ve saatte doğdunuz ama sanki başka dünyalardan geldiniz. Kim bilir? Belki de öyledir. Evet arkadaşlar, bazen ikizlerin görünüşleri, yani kendileri birbirine benzeseler de dış görünüşleri, karakterleri benzemeyebiliyor. Zıt ikizler de olabiliyor. Yani buradaki metinde birbirine zıt olan, karakterleri zıt olan ikiz kardeşleri anlatan bir metin. Devam edelim. Eşleştirelim arkadaşlar. Ne zaman, neredeyken, ne yaparken, nereye giderken, ne tür kıyafet giyiyoruz? Mesela maça giderken formamı yanımda götürürüm. Yani bir maça, futbol maçına gidiyorsak ne yapıyoruz? Çantamıza futbol formamızı, eşofmanımızı, tişörtümüzü, ayakkabımızı alıp yanımızda götürüyoruz. Peki evde televizyon seyrederken nasıl bir kıyafet giyiyoruz? Toplantıya giderken ne giyiyoruz? Yemek yaparken üzerimizde ne oluyor, ne giyiyoruz ve alışveriş yaparken, AVM'ye giderken nasıl giyiniyoruz? Onları eşleştirelim. Bu eşleştirme de bu şekilde oluyor. Evde televizyon seyrederken pijamalarımı giyerim. Toplantıya giderken takım elbise giyerim. Yemek yaparken önlük takarım. Alışveriş yaparken kot pantolon ve tişört giyerim. Yani pazarga barganda, savdo ortalığına barganda ne yapıyoruz? Daha rahat kıyafetler, yani kot pantolon, tişört gibi daha rahat kıyafetler giyiyoruz. Evet arkadaşlar, burada bayanlarla ve erkeklerle ilgili cümleler var. Onları okuyalım. Bu söylenenler doğru mu? Bunlara ne eklenebilir? Bayanlar için neler söylenebilir, eklenebilir? Erkekler için neler söylenebilir, eklenebilir? Onları lütfen yorumlara yazalım. Erkekler için de böyle demişler. Ne kadar doğru? Buna başka neler ekleyebilirsiniz? Onları da yorumlarda belirtin lütfen. Böylelikle bir dersin daha sonuna geldik arkadaşlar. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.